Nimpag na bigat iti Domingo tayo gagayam kin kagamsat. Happy Easter po sa inyong lahat. Ito yung maniniti pagayam yung Romero Mukit. Kaya ititatang agundaway. Inaki-announce na kita nakapugto. Ito putang sumbat. Lagi papuntes ko iti Domingo. Iti last Sunday. Apo. At dahil iti nakasumbat nga 34 apo. Kahit dagito kit ni rapol ko tapno may isa iti mapagasatan alawan lang sige dito ako iti tamjulaw pangisutan tayo dagitay irapol tayo nga naknagan okay kita nga baybayaganan. Congrats kini Ma'am nakanan. Good luck kini Ma'am Jessalyn Molina. Ma'am Jessalyn Molina. Good luck kini Ma'am Jane Usana. Ma'am Jane Usana. Ni Ma'am Lori Jane Asuncion. Samit ka ni Kaisel Ann Castillo. Ni Athena Medina II. Samit ka ni Aurea Collier. Ni Carlos Vincent Bakdayan. Ni Ma'am Nova Bartache. Ni Ma'am Presi Rapisora. Okay. Samit ka ni Ma'am Erica Tarinani. Ni kasi Anastasia Onciano. Hey, Shane. Hey, AC Ringor. Hey, Prisma Alvarez. Hey, Rigor Oliero. Budak lagi ni Pau Rapanan. Ni Jinky Ma'am Jinky Unday. Good luck ni George Oro. Ni Ma'am Mary Geneva Uhano. Samit ka ni Mayan Carolina. Ni Sir Martin Yadaw.
Ni Ma'am Jeneline Daanin. Samit ko ni Ma'am Felisa Tika. Ni Ma'am Patricia Toledo. Ni Sir Rafi Pascua. Doctor. Sanad ka ni Carol Umuki. Good luck. Ni Ma'am Rosalyn Tolentino. Ni Ma'am Ina Teres Costales. Masamit ka ni Rene Boy Remo Lasio. Ni Ma'am Mika Kim. Ma'am Mika Kim. Good luck, ma'am. Ni good luck ni Ma'am NC. Ma'am NC Paragoy. Good luck. Okay, Ma'am NC Paragoy. Okay. Sige, salamat na. Una kini Ma'am Corazon Gabatin. Masamit ka ni Ann Ruby Gamat. Ito na pagkasatan di muna. Hintay mapuntes ni Ma'am Ann Ruby Gamat. Good luck. Nila sabat na talis, Ma'am Christian Corpus. Good luck, Ma'am Christian Corpus. Ala, datang na napandamin dito tambyulon. Na-issue tayo na po, napanda namin dito tambyulon. Kulog-kulogan tayo. Okay. Kulog. Basta ka ito, hindi tayo may mangkukop. Iso ito mga bak. Sige. Sige, datang. Ana natin sampay. Pulang. Datang. Tawag na. Bunutan. Kung magpasay. Bunutan tayo din ng abak. Kung tayo kalog na, mapulog ko. Apaw, yung ating kitala ko. Sige, mga tayo di mapagasatan. Nay, alright. Diyan mo na punot. Ako na pumunot kayo, hindi mo tibiyan. Okay, gato yan. Ito mapagkasatan. Nga lang ba, ito 1,000 pesos. Wala ka man, tapulog mo pa lang. Matat. Okay. Ay, talaw. Ito mga ba? Okay. Congratulations, Ma'am Patricia Toledo. Jika ito'y napagkasatan nga nangabak, ito'y pakontes ko last Sunday. Ma'am Patricia Toledo, congrats.
Okay, matamdaman lang yung katinak naman yung kumanta. Iti, pugtuan niyo manin. Aha. Ket no do iti makasumbat. Irapol ko manin. Ito no next Sunday. Pangabakan nyo man lang po iti 1,000 pesos. Nalakalayan natin kay Ramiden. I-subscribe nyo lang nga po sa YouTube channel ka. I-like and i-share nyo. Nagalayan natin kay Ramiden. Kaya paki-kuha mo na, paki-screenshot mo na po. Napnawad natin pro matalaga nga nag-subscribe kayo. Okay, sige, yaman nakitin kayo pa ng subtukoy ba? Panang suporta to'y numutib yan. Amin nga ba iti pasala? Nembagan na thank you very much. Kasama ko yung tinayat ng sponsors. Giants can amin nga members. Okay, thank you po sa inyong lahat.